Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bagi pedang sobai pi syakimat Khubor mentaka janmit. Nginya pai syua syakimat Khubor naga Jylla. Hakuwe ke jingji accident ke belajar hasurok ba haki benta jongga shnong dulang nar. Kuwe ke skuti ke badan u registration number MN0 Santi Saundre Nyo Kendai. Karit bandrung syapo kanala ke badan harut surak jongga surok ba batkan ke skuti kelas akut syapo kanala bat perahi pom. Kini ke skuti kuan ke than Shillong ban hir ke than nongpo. Karya syuting ke thai bhabreu naganong ba Shillong Meghalaya ke belayok rung sekejeng kun final hakaran sane ko Miss PNI India Arajar Apusan ke belalong hagowa hagasni ublei kelayok pong ya ke pangsniat kum kala do da ke penliam no yigilai pongot ki weipat ki donation benta na Kylleng kri India. Habakaran halo kejeng ki bat kejeng dawa jong kinoi kai ad hoc kebelatip kum ke Federation of All School Teachers of Meghalaya. Uminti sarkar upet ya ketenan pulih putih ubedang husyim ti thamai ya kam ubak lakmen rembui ubedairu menteri jong ketenan pulih putih haga sarkar MDA1 uloong bahausnam arajar apuwei arajar apuar ke sarkar lapen ki ke tulap jongki hindre uloong bahabaya dei bat kini kejeng dawa jongki ke pemerintah ke sarkar kan hak benpet syua ya ke plating ka jongka kat nu kan lut bat ke sarkar kan laan em ben le ya kata Menteri ke sarkar Jylla bakmi ya ketenan pulih putih ubak lakmen rembui hak step apulai Tarik Nailur arajar apusan lapak tien ban khot ikren ikna kai school ad hoc kiba penlong ke junior ki hamaran malki hakpor arbiji no asngi lingmau commissioner and secretary ketenan pulih putih Vijay Kumar Mantri Kinong shnong jong shnong nong hali kila khang lenti kinong shnong nagi shnong bamarjan kiba thmu benne cha public hearing hanong hali kabde ka public hearing naga benta ban shna ya ka marten bathamai Shua benne cha secretariat kinong nya kali kamai na do kidkhat jong ko all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ka sunjuk kinong nya kali taxi store bat khap store ka seng kinong nya bagi try truck kai lumlang haplau jong ka state central library Panyakran ya perlu jumut ke bakil net ban pinsngau syaka sarkar ke bakot ya kran ki mentagasni. Keseng kinongnya taksi hasar bat kapsar keberan hapo kasyatri jong kesenjuk kinongnya taksi klara plakat ha ding pun hinyomer apa Shillong bat haka plakat la tho ya kijing tho bagi pedang ngau bhai ki tourist na Kylleng ki jaka bakin wan syaka dengan Jylla jongi Bagla thoru ya ke jing tho ke boong bagi try muluk ki dibanyo jimentoy nakan ke jingwan ki torres bakin nyalam maki ya ki torres karan ko ke kin thai breu nanong ba Shillong ke bla ujo syaki pulet bahaka ka South Tarik mentau benai kala khnyot ya ko Kylleng ke ba ai advertisement Instagram da ke boong work from home dani train na yeng bat hadim la khnyot ya ke ni Kylleng kala yo sa ko ke message bahkan join Telegram ya kaba klale shisha komta kishipai jong ko 4 battalion jong ka BSF BOP link khat kla ujor shaki pulet bahaka khandai Tarik mentau benai hagapor sanjiteng menstap kirunar kla kawang mau ikishipai BSF bakla show you will ASI ubadana ke duty blatip kerteng kum u Bridges Singh bat kini jing sha show kla ja hajan ke BP number syaja arspa repunyo /LIR haling khat bat kirunar kila pet kerat no nakani ke jaka utau shipai ulamen sao Kinoilam jong ka Federation of All Meghalaya Ad Hoc Secondary Teachers Association haka apulai Tarik Nailur arajar apusan kladawai ka sarkar Jylla ban siuno da ka basic pay plus DNS allowance lani ban penkiu da ka tulap ke belong shispa naga shispa kat baka sarkar kampat pentrekam ya ka Meghalaya Education Grant Hagajing kram bikilar Pyrthei Khubor. Hading gajing kendo, yu menteri ketenat pulih putih ubak lakmen rembui ke Presiden jong ke Federation ke kong bina kar umnut. Kalayat ho, bana kalyang jong menteri sarkar uloong baka sarkar ke kuat ban penkut no shijunam ya gajing jong kinohikai tang shupin trekam ya ke Meghalaya Education Grant. Usora ke shnong nong hali uhun boklang mensong ula bo jingkeli halor ke jingkeno jong ke senjuk no sensashnong par ken daga boong ke jingmut bagin wan nyalam de pat ba
Habaga senjuk kede tangka kinhon kepada neki kat sangun kena mi khmat nai kat santli kishnong. Wa min song loong baga jingalang kipat ba kelakren daga basyai hakmat ke sorkar baga jingshna jaga zakat henyon kamde benlong kumele ya Martin Hamolai Henry kede benlong kat kum kejuk start bamenta. Kino ilam jong ke senjuk kino sensashnong par ken klaki bitar lem. Hari mekim shim la yo bani shim benta haga jing pin sngong pat ba lari public hearing bala pen bed da ke shilo municipal board hakar pulai tri Nailur arajar arpusan haga shnong nong hali naga benta banchna ka jaga thenyot bathamai jong ka New Shillong township. Minta paginya phai shaki Khubor nakari. Unoilam jong ka Samajwadi Party bolongru Menteri Berim ke Jylla Uttar Pradesh Muhammad Azam Khan latno na Sitapur jail hagas ngi baar hadien bola syong patok na jan apulai banai kinti. Hagasien ke baar lale postmortem ya kemet jong Zubin Gok hagas ngi baar ha Guwahati Medical College and Hospital bat kajing pendap ya kajing le nyam bakhado la penlongru ha kan gasngi ha Guwahati. Arngut ki breg la yap bat khat arngut ki wepat kala min saujur. Hadi makwe ke yeng ke bajrong lai mala kala khlem hagashnong Ranipura indoor hajan gashnong Dulatganj layatho ki bor sarkar hagasngi baar. Ki bor ai jingarap jalit marmar ban sei ki breg basakut hagi syndrome blatwa jong ke yeng. Sangut ki breg la sharong ha ko umsau hawa Parvati hagashnong kota jong ke Jylla Rajasthan kat ba ki dang jingi hakani kawa. Kini gelaja hakas nginingkong kat baga kinhon ke bah nyongot ki samla kalit bam khana syaka ni kejaka. Na pedang kini ki nyongot ka kinhon ai jingarap klayo sei tangi kamet yap jong uwe kat balangut ki wepat kidang jarngai. Menteri Ketenaga Animal Husbandry ke Jylla Gujarat Uraj Havji Patel ulami khmat ke Jylla haka jingalang jong menteri ke bakmi ke tenat rijingri lapenya tu menteri ke sarkar pedeng ubakmi ke tenat fisheries Animal Husbandry and Dairying Urajiv Ranjan Singh. Patla ishim bentalang do menteri khana USP Singh Bhagel. Kum shibenta ka jing toket halo ka jinga thong pisabian harinsan fair play ke enforcement directorate kala penyaso ikijaka bat kimar kimata ki badan ha Dubai ki basyong dor hado lais bahnyo point khandru klotingka long he sarkar hagas giningkong. Hagi ijahala kenno baka fair play bak kiwe kin hon ba trailang klapen ipat ba ikijinga lek kai cricket bak kijinga khon ha kalimpong lek kai IPL da ka penlong ru ikijinga thong pisa bian da ba shule online kinong khayi bak kinong trekam lajong hakas kining kong glapdiang snobha halo ka jing pen kala ya ka GST da ka boong bak jing kala kin pen kiyo ka dor thet bak kan pen hair dor ki mar padan kam bak kan ajing kershan ru ya ka yo ka kot hakari. Usambut Menteri ke Karnataka UDK Shiva Kumar bebatru ikatanat Bengaluru Development ulapinmi ikajingkan tho buat ke sarkar hakmat ying jong menteri rang bakdo keri kepada Delhi kedai kebadap dagi tliugis ar sudah. Minta pagila poi shaki Khubor na Kylleng keri ke Pyrthei. Kino yarap jong kai United Nation kiliat ho baga jinglang jingman jong gipat ba El Fasher kanong ba jong ganot Darfur. Keranang kamsniu kat baga United Nation kadangnya kon persya ya ke jingpang kolera hakeleng kathain sepni jong ka Darfur. Kiying bishar jong ganong ba Seoul kan sa syong bishar halo ke jingpan Jamin jong Presiden berim keri South Korea Yoon Suk Yeol hakatayo baladap la pintip katalong Khubor hakasngi ba. Ya ketok syu papau nam ha hakeri Amerika kabla ai kerteng kom ke Jimmy Kimmel Live. On sepet ni biang haka American Broadcasting Company haka sengi baar hadin shitayo blapin senge shwa shipor kalau kajing kintho ya kajing sha siat ya jonong tremon ngobha uchalika kinomik mat jongkri South Korea ka Amerika bat ke Japan lapin skambiang ya kajing kular jongki ban pinduk no kitiar thma nuclear jongkri North Korea hadin bu noilam kari North Korea u Kim Jong Un ulakin tui ke Washington ban wengno ya kata thong kom bakin don ban sedang biang ya ke jinga keren bat ke Pyongyang. U Presiden Jongkri Amerika u Donald Trump ula soy ke executive order
kapan mana ya ka Antifa kom ka sengking atiar bean ke bertemu pen kelam ya ka sorkar lingba ki jinga snam ba ki jinga ki padba ka jinga dai hapdang ke India bat ke Canada kanang kelan hadi melami ki jing keno bam dan nongrim blapen pau do Justin Trudeau hakabiya dai bakakam jong ka Khalistan hapo ka sorkar bertemai blailam du ma ne ke jinga dai klasaki ya ke jing pen kala thamai hapdang ke India bat ke Canada ke India kalashim benta ha ka Commonwealth Foreign Affairs Ministers meeting araja arposan bat lapen pau ke jing shimkia jongka hakinongrem bakongsan pelakdo hagariti terekam jongka Commonwealth Secretary of State jongkri Amerika Marco Rubio lapen mena bagi India ke dankam yakri Amerika baru lapen yang sengob haru ya ke jing dei jongka Amerika bat ke India ka badang ya syakmat haka kai pateng Ushafi Borfat bolong chairman jongga Jason Muta hida mahas latho Shakiri ke Pyrthei da ka bakinno ya ka Pakistan bagla pensitom ben ye ki jai bindrio trairi traimuluk jongka kinthop ye ki Sindhi ki Pashtun ki Baloch ki Saraiki bad ki Brohis halo ka nongrem banwanra ye ki jingeteli ya kanya Kadbau Menteri jongga Sarkar India ubakmi ye ka Tanat Commerce and Industry Piyush Goyal gudang ye kendo ye ki he officer jongga Sarkar Utram Washington haka skining kong banyakaran penbet ye ka soskular haka khayi ka pateng on the secretary barim ka Commerce for International Trade Christopher Padula ulakintu ya ka Amerika bagajing perking jongga United States ye ka H1B visa kan kata ka khayi ka pateng matkari India Tigitu kerana khubor hakimat kimat takajan met khuble You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jets 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.